Nongeye kuguha ikaze wowe mukunzi w'Urutonde TV, ibyishimo umunezero biba ari byo bikuranga kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza kugira mpagarike n'ubugingo. We ugeze kuri channel bwa mbere ndagusaba kubanza wakanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru y'imyidagaduro agiye agezweho hano mu Rwanda ku ba star bagiye batandukanye, ari aba hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Kuri ubu ngubu rero nkuzaniye inkuru, ni inkuru utasanga ahandi. Twihuse rero, uwo nguwo muri screen ndakeka mumuzi, yitwa Niyitegeka Gratien, uzwi cyane ku izina rya Papa SAVA, Seburikoko n'andi mazina agiye atandukanye, ari kumwe n'uwo bita Wihoreye Mustafa, nawe muzi ku izina rya NDIMBATI. Kuri ubu ngubu rero ni inkuru gukuriye mu nda y'isi, kandi ndakeka muzi birimo birabera mu Burusiya, hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, ho igihugu cy'Uburusiya cyaje kuba kigabiza Ukraine kikayitera. Kuri ubu ngubu intambara ikaba igeze habi cyane, ibintu bikaba biri gukomeza gucika muri Ukraine. Kuri ubu ngubu rero ni Papa SAVA ndetse n'uwo bita NDIMBATI. Mbere y'uko ngira icyo nkubwira kuri aba bagabo, reka nkubwire ko perezida wa Ukraine uwo bita Volodymyr Zelensky ari umuperezida kuri ubu ngubu uri mu gahinda gakomeye cyane, uri mu bibazo bikomeye cyane, aho yatewe. Kuri ubu ngubu rero aratakamba abwira abantu benshi ngo bagende bamufashe barwanye Uburusiya, ahereye ku banyaburayi ndetse n'abanyamerika, abasaba ati nyamuneka muze mumfashe, mu Burusiya bumereye nabi rwose, muze mumfashe. Uyu perezida wa Ukraine rero akaba ari umuperezida wabaye perezida mu buryo bwatunguye abantu benshi. Ni umuperezida utarumenyereye ibintu bya politiki, akaba yarasanzwe ari umukomediye, akaba yarasetsaga abantu mu bintu bigiye bitandukanye, akaba ari byo yarazwimo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi henshi. Akaba yari afite abafana benshi cyane muri Ukraine nk'umukomediye wari uyoboye muri Ukraine. Byaje kuba ngombwa rero ko aza kuba yakwiyamamariza kuyobora Ukraine. Kuri ubu ngubu rero, kuri icyo gihe abafana be baje kuba bamutora. Abantu baratungurwa cyane kubona umuntu avuye muri comedy agiye kuba perezida w'igihugu. Ibyo rero nibyo byateye aba bantu ngiye kukubwira, ariwe Papa SAVA ndetse na NDIMBATI, kuba basemo akanyabugabo. Nabo bifuje kwifatanya n'umukomediye wabo, bifuje kwifatanya n'umuntu basangiye akazi. Aba bagabo murabazi cyane, NDIMBATI ndetse na Papa SAVA ni abakomediye ba hano mu Rwanda, ni abakomediye bakina amafilime agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu rero bakaba biyemeje gufasha uwo basangiye umurimo wo gusetsa abantu no kubavura imbavu. Kuri ubu ngubu rero bakaba bashaka ko bajya kumufasha bakareba ko batsinda igihugu cy'Uburusiya. Bagize bati ntabwo dushobora kwihanganira ko umuntu dukora akazi kamwe yakomeza kwagirizwa mbene kariya kageni. Natwe muduhereze ibikoresho, tugende twatake, turebe ko twatsinda ababisha tukagarukana umuntu wacu. Kuri ubu ngubu rero NDIMBATI na Papa SAVA bakaba biteguye kuriya rutemikirere berekeza muri Ukraine, bakajya gutabara umunywanyi wabo, mbese umuntu bari basangiye akazi ko gusetsa ndetse no kuvura abantu imbavu. Kuri ubu ngubu rero Papa SAVA ndetse na NDIMBATI, bakaba barimo barasohora komedi zabo zirimo zirasetsa, zihumuriza n'abaturage b'abanya Ukraine, bababwira ati pole pole pole, turaje tubafashe, turaje rwose dufashe umuntu wacu dukeneye kumufasha. Rero ukibaza ati se bazabigenza bate kugira ngo bafashe
uyu perezida wa Ukraine cyangwa se bafashe igihugu cya Ukraine kwigobotora umwanzi w'umurusiya, bakaba ibintu rero birimo kuyobera abantu ukuntu ko bazabigenza, niba bazakoresha komedi zabo, niba bazambara koko bakajya ku rugamba, n'ibintu abantu benshi bakomeje kwibazaho. Papa Sava rero kuri ubu ngubu ndetse na Ndimbati bakaba biteguye kugera muri Ukraine, aho nibamara kugerayo tuzakomeza kugenda tubibakurikiranira, kandi ibyo byose mubibona hano ku Rutonde TV, ibintu amakuru agiye agezweho mu myidagaduro ndetse n'ibindi byinshi bigiye bigezweho. Yari Papa Sava rero cyangwa se Ndimbati bagiye kwerekeza mu gihugu cya Ukraine gutabara perezida wacyo Volodymyr Zelensky, umukomediye rwose.